Menteri Kecnat Pure Puthi ke Sorkar Jela Waman le MLA ke Amlarem Constituency ulak men rembui haka kende teri uniu benai de hier bo mo yuri mo ne benta uchna yak iklavia Model Residential School EMRS hachnang ladkur ka wahab hapo ke Amlarem Civil Subdivision hey lang ke RM Kurba Director of School Education and Literacy Meghalaya UBDR Tiwari Commissioner and Secretary Education ke Sorkar Meghalaya UPI Bajpai Senior Engineer ke WAP COS Ltd, Kidkhot ke National Education Society for Tribal Student, ke YR Maulong SDO Amlarem, ki saheb waper, ki wachong chnong ki khana skur wa kiwi, ha ke yalang wa pelai da ke APSM di SEO West Giant Hill District. Yakni ke skur damang uchna helut waso pausan klur nya pakunde lang khande pakunde hajar lengba ka Ministry of Tribal Affairs ke Sorkar India na do class 6 hado class 12 hai thaw wa he kamwa khatsan akar wad is ngaw bha da ka chnong hi wei daw pai pelai ka da ka Meghalaya Residential Society damang le uchna waro I kam ki khana skur wa kantup le ki thaw sa khanang wagi khana uyo alat bhaki upulut por hai pure dewasa bej haini ulak men rembui hawa kalam ongu kani to ka kre ka wahe tam hapo Amlarem Subdivision ne benta imentoy ki pejba wem wayi muddur wo poi kam kani kaskur ha ladkur ka wa klem da hapsu dewa penrap le to wo o maya wei perkhat u yaki wadung ongu gani kaskur man go ko to kerdan wa kiwi wan kiskur hapo gari India wai hagani kaskur ki khanna daw yo gile yai sikai wayato wa ka JEE wa ka NEET hawa pensngau ya kiwi wan ki kampen roy wadawan ra ongu du hapo ka chnat Pure Puthi na ki arphau tali kiskur chiphau tali damang le phaunyau lak kawi wa chiphau tali damang supauso lak tam kawi de le santali wadamang mar arphau lak chanen kawi lengba ka border area Kharsan tali damang marchi paulak lembaka Ministry of Tribal Affairs. Hapo opdeng cakap damang suklur tam ne benta uchna hostel yong ka residential school kwam slem ne dasdang. Najrong kiwi wan wakentup ya kanong talang college kamjo ka sokha higher secondary school. Da ongu wa kanong talang college kat ni dayo ka leklur chisnem ne benta usutulop ya kiwasikai. Wai haus nem wawan daw su san rup haulang ne benta ka tulop wan ha ka Bcom stream kani ka college. Nakalis pa san pau klur ki skim penroy wada toj ha Amlarem constituency hapo gini ki san snem kam ki thau sumar ki surong ki umbam umdi wa kiwi ongo duna ka chnat Pure Puthi le mduna de ya kan nyaw pau ar klur. Hei wa kiwi wan ki constituency hapo ka jalla yo ki kam ka Amlarem. Dabo yukuliu ya ki pajba de woong. Mentu ujit wa mi khmat phi de ki wa ye u ya sait wa ye wanra iro ipar na mo ki wa paj hi ye wa yo ki wi. Wei wat hawa toj iro ipar le ongu daw wan ki wam channa na jrong wa daw ki bru wo tho daw bo nia dewi tawan hajrong ibu muyurim hagni gasngi. Kane ka school kanran kan penjait da ka Meghalaya Residential Society kabaya menta ukli do jangkau de Dr. BDR Tiwari but kiban lay school hang ne kidei tang na po ka Amlarem Subdivision kamtam yakinong latkhur kane ka singnang jing start kalong kabaron kam tang bangi kum ginong mi khmat teng syukut ha ka jing ong gi pai ba kum ne kum tai da kamau ha ka por ka ba phijit gi nong mi khmat phidei ban jit
daki breu ki bala ban yasai bat ki bala ban ra ya ke froi kapa ka ong snong blat khur kalong ka wei na ki snong hapo ka 7 amlarem kaba yo i jingai kala aya nga ka kalat bangan long nong mikmat amdai tangi konstitusi hare nga yo bat ya ke education department but kane ka jing ai jing kershan ka jang phi kala urlong menta ka sngi hapo makhalia how arja khat prala sanction artlik IMRS kawe hapo paham bat kawe hapo samanda haden kata dang katu kesni arphau terik midang yo ya ke sanction na ka benta ka umlat khor bat ka nongstoy balai barok isti aki makhalia kampat yo balai piyo shwama phi kadaw kalong ba utray kalong ka jing start ka jang phi ba philajet bat ngalala ban penurlong mano kita kiban ong ya phi bak ba e yaw baduk basuk mano kibun hanrei kan ki ba e shisha kadai kineke mangake bangalaya la ban penyo ya kan ke school kaba lay school baduk ro kalong mdan kam jing se anda yo ya karoi ke par ki par pat bannem yo i ya karoi ke par ki don kum kita ki don nantang ibu manong rim ya kan ke school kin don ki breo ki nong oh dakum ne kum tai kamau lada pi e ya karoi ke par pide ban shai ki kama ka hostel playo ajan ke snong lajam kisurok playo umbam di ke school batang don ki wei pat ka pinyo ngasai ong ba o nong o pai ba o de barius pa tam ka syong ha kinong mikman ka konstitusi jongi kalong ka badan bok lais pa san pho klur kis kim pen roy ngila the hapo ka 7 amrem tang nang education department ngila the amduna ya ka nyau phu ar klur amdan ka weiru ka konstitusi hapo ka makhalia ampat dan ka weiru ka konstitusi hapo ka makhalia kaban yo nyau pusan klur hatu pinjit nong mikmat dakibalek ban ra ka roy ka parne ban shulai pekai ya bara kiwei kemau hapo makhalia kiwei pe konstitusi ki adnot ki bishni namar ba labun palat balara sepok konstitusi amdei tang nyau phawei klur nak benta kanong telang college hapo konstitusi jongi ya menta lai klur system kisiu tulop bat nginang ad house lim batmai sa riu phawlak ban siu tulop nak benta ka bikom hato kato kamdei ban pementoy ya phi nga si arphau teli ki ying school si phau teli ka lai pnyau lak si phau teli ka saw lak nyau phojar santeli arphau lak sheneng lengbak border area lengbak Ministry of Tribal Affairs phau lak ku bakat santeli hapo preskap sakur steng na ban snai hostel jonggar school ka bangin slang harus banwan bat hanong telang college bat sok ha ka bangin implementa kasni kitu kidai ki hok jong pajba shano ki ja ha ki por ki bunshwa kompi gum nong song snong po umlat khor kalate ka por lade ka por kawangi dei ban pik ya laki jong ki khmat ngem dei ban par ladang yo i bakaroi ka par kawan nanti pengibu yang mau nang rimang ne kindon ni gibriu giba kamen simbis pihun kadon hapo jangki bakitip ba kane kala urlong
Nal baros kata ki ong bao la rembui suan tok wan syukur kemau la rembui ju tok. Ya ka bangala ngala ya ka bangamla ngong ngamla. Na ai kublei ka snong ka balanok lui ka jaka khatsan akar. Khatsan akar. Bat ya ki kur ki jai ki bai dei lang. Kam dei ka basuk ban yo jaka. Basa ka wai kemau. Balai bang ibu hum lat khor balai ngambu sanong talang sawe syaar kane kajaka kathain jongi sene kadai keberan kam tam na kamta ka jingnang ka jing start den ta kadaw ngidan kam ya ka school kane ka school kan yarakat kerdan bat ki school hapo India baro ka school ka ban airu ya ka jingikai training na manta ka JEE na do school na mentakan min na do school bat ngakwa ban slangi kena ke school maria kena ke school ka project ki ipor life hope na man pendep ya kena building ngakwa ban slangi kena ke school hanus nem banwan ban slang ya kena ke school hanus nem banwan kasyong api namar ba kanong talang college ngin play hau khatway terik ka building jangka kitu ki building jang kanong talang college hang tei kilalai bangin persang ban pan naki ngin persang ban pan naki ladaki ai kalat na kamta arsnem temporarily ngin ron ya kana ka school hang tu bat pandala dep ya kana building ngin ra sene ngam kwa ban pensab ya ka por system ro bando jiman toy jang ki khna den tak daw kini manta ki brio lang akren kum taem ki brio nong tek uwan bu manong rim ta umlat khor tambaka school kan sedang hanong talang kindang bu ang kum ta ngan batai shwa yi kindang kamau bayo ka balong tum house nem khandai phun riu hagapor balong education minister uwo jandeng por men bam kwa dwar bule ka JNV mukhla ladep jet ya kajaka bakan don hapo prenom kera khap sok habat nong telang rehaden larapat syate syakli terci ban sedang temporarily bat ndal dep kelas sedang situ kadang tak daw ngabot din ya kan ke school bangam kwa bakan jia kum tu dan tak daw kini engineer na po wap kos ki ban execute bat ka local engineer ka kong saka rambai ka don hangne kini implement yang project bangin dep kloy kat bala de tak daw ha ka por ka de ka sngi ka red letter de hapo ka amrem subdivision jangi hapo amrem block jangi kombang mene ka scheme ka bahetam ka project ka bahetam nadu bakhayangi hadu menta ka de kane